manuia lo tatou atunu i lenei foʻi ia sofou ia me sai o lenei foʻi taeau fou i le alofa ma le agalelei o le atua o mafai ana tatou lia mai ia lenei foʻi taeau fou ia leʻi feagai le tagata ia malana iā tiaʻe lenei foʻi asofou ma lenei taeau fou tatou tomua i le atua ia faapena ona faamanuia ia mafaapaia iā te i tatou ia i le folauga foʻi le ulufafo ma le ulufale asi o tatou atunuu tapuaiga lenei taeao saunia matapenaina lana ona le feoga le tiakono ia petelo kapeli mai le matagaluega siʻitiaga o mavie le lagi o le ekalesia katoliko i lua tuanu usi mai le faafogaga le atunuu i le tatou tapuaiga i le tuā Faatalofa lo tatou puleaga i lenei aso o maia se o tatou tapuaʻi i le atua tatou sisi e le fua le manumalo iesu keriso i le suafa o le tamā ma le alo ma le agaga paia amini afio mai o e agaga paia ia e faamatala o matou loto ma ia e faamalamalaina o matou mafaufau leleia faamalamalama o matou mata na ia o matou iloa lo finagalomoni faau mai ai matou a matou saune folafola ua fioga auā se feʻau tamolimoli mo lau fanau tatou ma lau afio na matou sauniga nei ma lo suafa iesu amini o le viiga o le atua o saunia
Ia whaatasi le li mautou. O le folanga mai le mangalia pa ia luka. Ua whaatumuina Sakaria lo na tamai le anganga pa ia. O na profeta ni ai lea o ia ua whaapeane. Ia vi ia le li le tua o Israelu. O na uasiasi mai o ia matongi o laina lo na nu. Ma ua whaatuina le whaaulatanga mamana mo i tātou. I le ainga o lana au auna o tāvita. Pāpeo na whetalai mai o ia i hofonga o ana profeta pa ia talu mai le amatanga. Ina ia whaolaina i tātou mai e ua whai i tātou mawhili. Mai 5 foi o i lātou uma o e ino mai a te i tātou. E whai a lea lofa ua folafolaina mai o tātou tamā. E manatua foi lana whiangai ngapa ia. Le tautonga na ia tauto ai a Abrahamo lo tātou tamā. E whai mai ina ia lawe ina i tātou mai 5 o e i tamai. Tātou te le whiwhewhe ai au auna ia te ia. Ma le pa ia ma le ami o tonu i ona luma i aso o lo tātou wola. O e foi le tama e taua oi o le profeta le sirisiri ese. A wā e te mua atu i luma o le ali, e sauni o nala, e whailoa atu le whaolatanga i lona nuu. E le whaamalo ina o ala atou angasala. O na ua muti wale le alofa o lo tātou atua, wasiasi mai ai le malamalama mai lunga. E whaamalamalama ai i e no nofo i le pauliuli, ma le ata o le oti. E tai o tātou vae i le ala o le manuia. O le tala le lei a le ali. Ua asi mai le malamalama mai lunga. Ai whai mai le tali le salama o le aso. O le alofa mai o le atua o te pese ai lava e whaabavau. A tau whai a whionga soifua lo tātou atua. E wha au tū o lava i le alofa o le atua i le tangata. O lea ua matala la ngutu o Sakaria. A wā sa whaungu ina i le atua o na olona le taitonu i le upo le angelu. E ala i le tama o le a whanau. Lea la ua toi wha matala ina lona fofonga. Ma ua ia profeta ai ma tau le whaolatanga o le awhio mai ai lo tātou wali. E ala i le tama, whai mai e mua atu, e whola ma tā lai le tala lei, nā te teu le ala. Ma lawe ai i tātou mai 5 o le ita mai ma inosia i tātou. Tele profeta, tele lātou sa whanau ina i o lātou wa ai i tino i le li i whaola. Ai pe tai lātou tele i wa ai. Lātou tele i vai tino, lātou tele i loa le whaola tanga. O le ala leo le whaafetai i malivii o Sakaria. Wa ia tali tonu ma whaatuatua. Lele wa alofa mai le atua le lalolangi. Ua asi mai le atua le lalolangi. Lele wa fio mai le atua e la veai le tangata. E ui ala ina ngasana le tangata ma whaangalo ale atua i tele teimi. Ahe mana tua pea le tangata i le atua i teimi uma. E whape nai tātou, tele i o teimi o le aso tātou tele amana ia ma mana tua i le atua. E pupua tātou loto i mea le olanga nei, e whai mea tātou te mana nao mo tātou fiai. A e wha muli a le atua se i longa ua mai a fuafuang, whato a mana tua le atua i le teimi lea. A o le atua, e le ngalo oe le ngalo au, e se minute se kone o le aso. E whaavavau o teimi umaro na lofa whamaon. Ma nei e o opua Sakaria.
Fai mai sa tātou iai le vanu o le oti. Sa tātou nofo i le pongisa. A o lea wasi asi mai le atua i le alulain. Se i wha malama ma wha sababali i tātou o le ala malama lama. A waolo na fina ngalo lea. Ina ia aua nei whano se tas. A i o tātou maua le ola e wha avau. O lea se wha manatu a se rui tau mo i tātou le au wha tua. A whai e wha maoni le lofo le atua i a te oe mao. I taimi uma o aso uma se i tū la ma le sekone. Ai se a tātou te le manatua ai le atua i taimi uma o lo tātou la. O iei se taimi ua e mana watu o le aise. O iei se aso o le mawhaiana e ala whai mai le taia. O vaenga i titia e ngalo ia i tātou. A o le alofa lea o le atua e mawhaiana ma tātou mana waina lea fau. E mawhaiana tātou au lia le se aso fau. E mawhaiana tātino o tātou muna onga. Ono le malosi o le ola mai le atua. Tātou a whai wa alofa mai le atua ia i tātou. E au funa tātou a lofa i le atua. Tau nei alofa mai le atua. Sana wha amamlama ati pea na fionga soifua. A walo tātou wola wha tutu. Tātou vi atu i le atua. So na vi. Tātou te talo.
Po ilava le viinga ma le whamanui la ufio. Wa o le atua CCDS, o le atua anga le lei. Le au e whetalai e ala iau fionga soifua. Tō matawina ai lo mātou wola whātua tua vi ia la ufio. Ai mātou te wala au ia te oe le ie. Iau whamanuianga ma au kalasia e meiso o vabenga. Whamanuia le tamao le puleanga. La wos taulanga la un pomoto ma le toenga sa. Ai meise lo mātou puleanga le ie. Ia iai au whamanuianga. Whamanuia ia sa moa atoa. Ma so o se whata whai taulanga. Ia ka le sia ese le ie ta laina lo finangalo. Ia iai lo mana. Ia ala iau au na tofi whawina. E fola fola lau tala le lei. Whamanuia sa moa mai o nao se o i o naiu. Au mātou iai. Le whai unga le nei tausanga. Na ia maua se kiwisimasi fia fia. Se tausanga fōu manui. Talo lea ma leo lenga le ie. E ala ia Yesu ke riso lo mātou walii ma lo mātou whaoro. Ai mai se le whautu te talo lo mātou tina pa i o maru. E ai lunga ia i mātou malava au whamanuianga e le au noa. Nei se iau o le whaavau. I le suafo le tamā. Ma le alo, ma le anga pa ia. Amen. Whaafonga le tātou atunu i le tāpua inga i le nei fo i vaenga o le tai au. E hape fo i o nā saunia ma tāpena ina lan au na. Le fionga i le ti akono i a pe telo kapeli. Mai le mtanga aduenga o le si itianga Maria le langi i o le kalisia katoliko i lua tu anuu. Whamanuia le tua i lomo fionga le ti akono i a wafo i le ngā aduenga le tua o tutofia i lomo fionga. Me se fo i le tatou e kalisia i lo tu anuu le kalisia katoliko ia awa foi le ni vaenga le taiao. Vi inga le tua e tawurunga tuai ia le tatou tapua inga i le tua.
e se solo le penina ai siri ai le tina fa ke rusiano ina i tono se ai o le tama o le ulo i pule le nasa tofia ai a misi e su malonola o le amata mata fua i manuia o le tama malonata li o le nei ai o se ai na o le aistina o le tama o se tangata fia fia tele tu ina na uma fia fia ngau le neno na ngi pe o le masani ai tato ai on nei tama titi sa le ngalo i lona o na fau tuanga se o tina
a ola mai ole upur tu spa ia a ora tamai tu sama ona ele to cha cha ai bele nei tamai titi le fai ngalo na tama ole mawai se fia ko se kala fani I to tono nei marcha ole ana ia tamo fai e mo molia tu ia le a po le autu ole file mo moni o Yesu ke visole tama o te loa te tauna e talia ne Yesu a ole I o mai ya so famasi tano fai le tali ole nei tau ala ole sasa fati ngai na alu aso sau fo Yesu ua fai pele nei fai ngā masani ole moli mau watu tali mai I le fui fati ngai talo fa ua mata ona la ngona I le tamai titi ua mai oia ona le nei fai ole moli mau le alofa sa le mawhai lava ona fo awa fai mai tu spai ole alofa fa maoni ele mawhai ona fefe ua oina mai I tamai titi ona o ti ngā o le tino ave oia I le wharema o so mai le la ma toe mou atu a o wha solo pea le mawhitanga nei tamai titi na oia I le ina ia sui leo langa o siona tama talo fa ua mamai atu lona malos ma ua na langona ua lata mai lona joitei sa ia tangi atu le tamai tai fo mai tamai tai ea kamole mole pe maua se amano se e vidi atu isi o tama au te fia feilo ia tei ai le I o mai lo toi tuna tatangi le telefoni matari aloa le tama toi foi mai o so li tamale ma watu lo I wharema a o samali atu ia nei tamai wharema sa li le lona manatu ua olo nā tali I le atu lana e tai ina ua natalata atu le potu o lo te oto mai ai oi sa ia wa ai mamau atu I le numero o lona ingoa pangalea ua sui la ua ai si o watali oi lo watali I e totasi sa ia tamo fai ana foma I luma maona fōringa ua tungu I loi mata ma ia tau ma fai mai se upu tama ele a toa lo fia le langi pe a fai o chele va ai a toa lo chamai ole a o walu nei mate feilo I malo wali I o Yesu ke biso ai ia e malchino olo o tu mau pea lona no fa ia jo tama ea salamo ia matalia nei ke viso Jesu tomo lo awa ele a toa lo fia I lani pea ole ai a joa
tawala mau e fia mano malo le una leo e tasilio te fa manino ole ole tino ai si ti che riso ole tawala mau e fia mano malo le una leo e tasilio te fa manino ole ole tino ai si ti che riso so talla mo ole pena in a ai le vasa so tu ilunga laula me pawa ne itine ya moto tele fa ya ina so talla mo ole pena in a ai le vasa so tu ilunga laula me pawa ne itine ya moto tele fa ya ina Paulo ira e fa amalosi Olo oile langi le taui O aue lulu o e fa asusu O le atua na te fa atuku Talupu neia Paulo ira e fa amalosi Olo oile langi le taui O aue lulu o e fa asusu O le atua na te fa atuku So it's all over the pena in a phone. I live up so. To iluma la mepa awane itine ya lonto tele faya ina. So it's all over the pena in a phone. I live up so. To iluma la mepa awane itine ya lonto tele faya ina. Not to tele faya ina. Not to tele faya ina. Tangi, watata mai longo le Kirisimasi. Kirisimasi manuia Samoa. Hooray! Longo tangi, wala mai le Kirisimasi. Kapena me anuma maneno tofia uapana umai le Merry Christmas and Happy New Year Samoa from 2AB, the voice of Samoa and tonight. Hooray! Christmas. Malole soifo manuia male langi mo mai lo tātou atunuu e le ni fui vaenga o le taiao e me sai e o le ni fui a solulu le o ngā tutonu o le ni fui vai aso e o le aso lua se fun marfale ni o le ni masina le masina muli o le tausanga lo afe lua se fun lima e afa ma lor folau taiao manuia e lo tātou atunuu vi ia le tua o mawhaiona tātou o lia le ni aso fau male nei fo itai au fou ia ono le anga le lei fai pea lo tātou tāpa au sili le langi mo i tātou i le nei fo itai au fou ia e o folo fa ma lo ma fantalo fa tu tai au manuia lo tātou a tunu mata me lava yo nao si pai o nei ia me se ai te itai o e kalesia i so se fata fai taulanga i fia
le tafutolu o le whainga malo o Samoa, le fionga i le au malo le malo o Samoa, ma le masiofo, meise le fionga i le teitai o le malo, le mamalo o le kapeneta, meise ai, sui su fono uma, o le fono a ofa i tu la fono o le tātou atunu, malo soifua, malo le langi mama, i le nei fu i vaenga o le tai au fou, meise ai, o le nei a su fou, ma le nei fu i aso tātou te whaitau i tu la ai, i le whanau mai o le mesia, le wha o le tangata, le aso losu mal whale nei, pe o le, i upu po ma sani vui, o le aso whatali tali, po le Christmas Eve, leo wa tātou hei le Christmas Eve, tātou te tali ai, le whanau mai, o le mesia, o le wha o le tanga o tangata, ma lore soifo manuia le tātou atunu, o ina ilu ilu talu tātou te aulia mai le nei tai au fou, wasa tau mate la vele ete, le nei foi tai au fou wasa ta oto, me tō whawhalo tātou atunu i le pō na pō, ma whai foi malolonga, e tātou te le ima fou fou wina, e tātou te aulia mai le nei tai au fou, sa tātou wha moe moe lava le nganga o le tua, e whapena ona, au fantasi mai tātou, ma au ina mai, lona nganga e pui pui, ma malu tia i tātou, au iele atunu i malolonga ma tō whanga i le pō na pō, lea wa tātou le mai le nei aso fou, wa tātou mana vaina le ea fou, o le ola fou, wa tātou au lia mai, ono le anga le lei o le tua, wha malom wha talo whatoi pa anga umalawa le tātou wala leo nei, le si ufafonga o Samoa, malo le soifo manuia, male langi e mama, le nei wa tātou au lia mai, le nei fo i aso fou, ma le nei tai au fou, le motu i se sai atu tuila ma manua, whaatalo whaatu, le tātou porkalame, meisa le tātou wala leo nei, le si ufonga o Samoa, i le malu o le whainga malu atu tuila ma manua, tupu foi ma tamali, whaleo porum whailaunga, meisa le tātou motu, atu tuila ma manua, malo le soifo manuia, ma le langi ma, le motu toke lau, talofani, wa mai kotou, le nei fo i aso fou, le tua, ma lo lava vi ia le tua o mwhai on tātou au lia mai le nei aso fou, ono lo nanga le lei whai pia mo i tātou. Ma lo ma whaatalo whatu, ia i lātou, le na fwoi wausu mai, ia i le nei fwoi aso lulu, ia o si aso muni muli ngā duenga, pia na sira fia le tātou atunu, ia o le aso muli fwoi nei o ngā duenga, a mese ai fwoi, ia o aso whai ngā whaataunga, o whai ngā tāpenanga, wala vana kirisi masi o tai au, le vana tātou tapisa, ma tātou whapisa o, le whaatari mai o le mesia, o le awa, tātou tūlata iai, i le whanau mai o le mesia, tātou fia la ia, me se foi, wa tātou au lia foi le, la tūlata foi na mahea nei tau sanga, e ui lawa i na tātou whiangai ma, poponga ia o mafutianga ia mai se foi ia o fafi taun i sa whiangai ma tātou atunu. Ia e whaftai le tua ia ua mawhai o na tātou au lia mai ia le neifo ia so fou ia ai mai se ai o le peo na utau, le wa tātou tūlata i whaatiri foi more ai. Ia le winga le tala, ia wa tātou tūlata foi. Ia awa foi le mai au ni tau sanga, ia i le fōlaunga ma le samaringa. Asi o tātou watunu awa e le i whaingo fia le samaringa sa mo i le ni tau sanga. Sa iai ia teimina lo ngala lo ai luta i le tai. Ia ai whawhitai le alofa whai peo le tua. Ia ua mawhai o na tātou au lia mai, le nei fo i taimi, awa e le i mawhai lava o na tū la fo ia i tātou e le tātou tapa au sili le langi. Ia o nao, o nisi o whawhita auri, e ui lava i na tātou whainga tā, ma tātou pa upe i le angsana. Ia e anga le lei pe ale atua mo i tātou, ia ma ta i saunga le mu mai, le sā fo lau a Samoa. Ia i le nei fo i vai tau, le sa tātou iai ia i tūlanga ia o
ngase a malo tatou te le toe fie tu ma tepa ma tatou talanoa ia ai o vaenga sa whapena ona ia i le fōlaunga Samoa ia ai mai se ai ia lo va malesi uso tangata ai ai se vaenga vai po se whawhita auli o se mea walua fi ese ai ia ave ia le nei fo yaso se vali ai whaatalofa ai whaamangalo ai ave foi le nganga o le Krismasi wa tatu tanua whampea. It's the spirit of Christmas. We need the spirit of Christmas. Ia tatu mai le tūlanga foi le o le fia tatu maua le vaenga foi le awana i mutal tatu fia ia tatu fia pea maua le tatu fia fani ia wa le peisa mo isi atulu o le tala faiso o lava lea ia Samoa ia o le fiala mai ia ai le matau le la sisi la atu le atunu sulungia fōringa lanu lau ava sulungia i le matango fia o le oso ai o le la sulungia le lanu lau ava o fanua o Samoa e me se foi e o mawhai ona sisi la atu tilo ifo ia i lou ainga ai le pe o isi atunu ia e malo lo le pa o fana tu lo nei tai au e le fafong mai le atunu mala mai mo mai e ala i le pa o le fana e ai le pa o le fana e moi le pa o le fana e tau mate le pe aulia mai tai au pe aulia se aso fou wa foi la le e fai o fana ia o pomu vivesi vaenga whapena ia ai uia Samoa ia pauana me tatou te vevesi e tatou ia o le la walo lava tu lou le whafonga ma le mai mai o le tatou atunu e pe e pauana me tatou te vevesi ai ia toi whaupopo toi me tatou whaalavelave ia le tele ma le anono ai o tatou whaalavelave ia ele ni whawhitauri tele na whawhitauri o mea mo masani ai le tatou atura ai mai sei o le olanga le na al Samoa ia e tatou whawhitai le tua le tatou aulia ia le nei fo ia so tatou te talia ai le whanau mai o le Mesia ia awa foi tūlanga masani o le nei fo ia so lulu la tau ia le so losu malwhaua mantua awelingoa o le aso luasu fani tatou malolo le te malolonga wenga le aso luasu malima le aso Krismasi so atu le malona aso malolo le aso luasu maleono le Boxing Day ia ini so nga wenga to ia mai se lava i pisinisi o company o supermarket ila to ia le fainga wenga le stona ia ta pena ile sa uma foi le sa no tolu foi aso fainga wenga aso fua aso lua aso lulu ia tatou tau ma vai loa i le tausanga wa afe loa se fulima ia o le nei taimi ia whapeo le nae te fou mai i le taulanga wa o isi le vaenga e tele im tatou vevesi e foi ia i le tele o aso whape nei o ape o aso fa pene ia o le fautuanga rava ia e tu atu ia tafo le tatu atu no ia o le aso fainga fa taunga a fa pe o le nae fo mai ia e o mai manai fa nau ta pe na mai manai fa nau ia i tūlango fa taunga me te alo o fa taunga me alofa o le aso se fatu ainga fa taunga e wau te mori maua o le teimi nei le tatu taulanga ia o le a tumu ia i so se fale o loa ia ma so se supermarketi ia matulanga fa pena ia o fautuanga lava ia ma ai le lina ia o tatou walu ma whanau leile lima ia inei mea ane te wa e ango ke le lau whakau pe tau tutongi lau whatau ia e mana tua
ia ina i mea ane wa to fiu to sa ili lo walo ia awa le lo po ke wo ngalo ia oenga ko hu me lima wa mo me tamaiti ai to ile me ta mo elo iai ai to ile me ta mo iai ia ele te ste anga i me fu ile e tu tongi lau fa tau pe te fesili se fa tau whatever o le alava me o lo anga i me ia fa tino e o le tūlanga fo ile na ia wa tu lo fa fa tuanga ai le nei o tatu walo ma fa nau hu maulo na lima ia ma ai se ta vale wa e fai o le to tele o le au sa vali ma le au fe wa i le tūlanga i tūlanga fainga fa tau mai fa pela ia la fai foi ma poloka le awala le poloka le awala ia i so se tuli manu la vole tatu tūlanga ia a ole tu alalo lava ia ma le taulongolongo ia ma le watu ai fa fautuanga ia ai vaenga fa pena ia ina i meane ia mua ona tatu ango i tatu fatonga ia ai ngalo ina i tatu fanau ia pole alu foi o le tina ia fai le fatau ia e faatali atu ia tama ma le manai fanau tonu le taavale ia pe faatali mai foi le fale vaenga fa pena ia fetutu na ia ia ai o te talitonu o le toʻatele lava ona i matua e fimanaʻo ia mai ia fanau i taile taulang e faamatamata vaai po le ale me fimananaʻo ai ua pei o vaitau nei e matuaʻi kele ai lava e saʻo ai lesi matuana me vai kau ngi kilisi masion makua kele ai au le lapisi fa nana vinga no kala kele lapisi me la ku I fa kau me ka alo fa kau ku se ko kiki uma mo fale o fa kau me ka alo mai la ia ngasu ele fale ia ka alo ia ka me ki ngei malepe ngei lapisi ka ia o le hinga nga o lan fam talang vai kau ngi makua kele ia lapisi ia ai ui ile ia ole tatou faiaso ma le tatou alolofa ina i o tatou fanau ia ua o tofi ia mai le atua ia faamaloa toe foi le pito laʻau ana i matua latou ia e lē faigofie ia e fifia e faatalofa ia i le nisi o le mamalu le atunuu ia faatalofa atu ia lauama mauga o tega lauama mauga o tega fape mai. Good afternoon from Alabama. Yeah, good afternoon. Yeah, good morning. Matu inei. Yeah, fatalo fatu ya litia petelo matile matiasi. Fabe mai tai manuia malole usu inga luengo le ni tai au manuia tiu te mafaiva le ni yaso. Mafunta mai nai a maile alipata. Malole so ifo manuia matile. Yeah, wa maile tatu wa fio anga nai a maile male tawi nai le atu alipata. Ya ma lo lava se fo manuia te manuia sa I lau tu mali tia te manuia ya te manuia lau sunga sa I lau ta lo fa tu ya va apoleta kitiona ma lo se fo manuia le ni te fo au se ava no le nei mo le tu fa manuia ngole krisimasi isi o tato wa tu no pele o Samoa. Merry Christmas and a Happy New Year Samoa. Manuia fo le tato ofisa lo fa anga ia e momoli mai ia o loo mo I latou o loo mafutu mai ia I nai Sacramento, California nei ia God bless tai tele vaa ia mo famnianga ia mo le Christmasi I oe lafo mai ia le famnianga o le tatou Christmasi lunga o le tatou Facebook page ia la ilau comment famanuia mai le Christmasi le malu se tatou atunu ia I nei le tatou ofisa ia po le tatou alfasalau nei ia vatu ai foi ia lo faanga awa o le faafoga lo tatou atunu ia mai mau te malawa I le nei o tatou tauaiga ia comment mai ia awa foi to laulauina leo famaniaga o le kerisimasi ma le tausaga fou nei o tatou aiga I Samoa nei tatou sesina faafiafiaga ia ona ua le foi ua le toe maona tale o le itu lai fitu ia tale fitu o a tatou talafou ia pe ona saunia tapenaina le vaega o talafou mai vaifanua alauala leo le siufoga o Samoa ia ua foʻi ia le faafofoga mai a le tatou atunuu faafiafiaga lenei o le kerisimasi talefitu tatou talafou mai vaifanua.
tala falava o tala fau mai vai whanua, I tala tumua, na laulau tutu le mamalu le tunu I le taulanga ia pia I le fiafele amatanga le vai aso nei. Ma whaataritari atu I le o mai o le sa le pūlenga o tine mu ma whaalewelawe e tutupu whaafua sei. Sa te iti e mai ai le na la e mai I te unga le ua mamaya tamaiti I aso fia po senta, ma tufa mai lole sua malie mo whana witi. Na whaafea mai le solo ta avale I le wha ilia maro le malo, ina ia maulunga lava le wha moe o le tau au mai o languna o aso fia I le tunu a o wha iwi waitiu te mawhaiva o le au ngā rurue I le nei tausanga. Na awai fo I le kamupani telefoni a le Vodafone Samoa, e wha alire la tau lango sua, a toa ai ma le tausala o Samoa 225 ia ilinga noa whea ngai mali I soti mapu, wha pea le to atele o le au whenga ruenga a le pūlenga o tinei mu. Na wha atino I le pō pese-pesenga o le kerisimasi, ma na tatara le avanua I so tasi e moli mawina. O tātou whatasi e nei I le manuia o le lii, ona o te wha moe, o tau alunga I aitiu te mawhaiva o le pūlenga, a le tinei mu, ma whaarawe tupu whafosei. O le nei wha moe ala I pes-pesenga o le kerisimasi, o tā pena ina le fionga I komisina, pūlenga ma le au whenga luenga I mamoli atuai wha manuianga o kerisimasi, e le ngata I a inga, a o ma paanga ale pūlenga ngā lulue ai maisi o tangata anu uma o Samoa. O se taimi e se fo'i mole au whainga ruenga le tine mu I le tele o taimi e PCI, e le tali atu I mana unga tau le saunga le mu I taimi o whaalawelawe tau mu, ma so se whaalawelawe lava e mo o miai I le atunu u, la lato fiso soani. O le aso muli mule le maasina le nei o le a mata whaanga yo iai le whaletani malo le Sheraton o lo I mule whanua, I lalo le pūlenga fau leo o whailoa le awhionga le menesitara le mtanga luenga o tupe, ia mulipola ana rosa a le muli o. O nei suinga le a le iai se awhianga I le au whainga ruenga mawano o whainga ruenga, ai o le asi tia ai le malu pui pui o a seta. Na sonoa mulipola e le ai leva se suinga e whaia ma le naunau te inga, ina ia alia e mai ai ni taunu unga wha ale tonu. Ia, ua whaamaonia le tātou malo Samoa, ia mai se komiti whaatonu. Ia, le whaamutaina o le malienga mai le Marriott International. Ia, o le Sheraton Samoa Beach Resort I mui whanua. Mai a mata le aso tosu tasi o te se malua olua 5. O le tūlanga lava ia o le pūlenga fōu. Ia, po le ingua fōu o le a trade ai fōi ia le tātou whaltani malo lea. Le Samoa Beach Resort, mai a mata I le aso mua Januari 20 ia o le apu lea ai le tātou whaltali malo lea I lalo lo na ingo fō, ia ma whaawawai le whatau e se ato whaltali malo. Ua loa tau sanga of soasoni le whaletani malo le nei I le tamau a ingo le atunu u, e ala I le atina e tau tūlisi, ma ua lau sila fia uma e Samoa lana tau tua. O le awe le whaata ua le malo I le atina e tau tūlisi ma tangata tawhau mai mua mai whafo, o na ua mātau wina I tau sanga te itasi, le te leo le sao le atina e le nei I le anga I iluma o le tātou atunu u. O iluma le kāpeneta le tarasanga le mtanga ruenga le soifua malolo ina, mo le whaata wina mai o masini whaapitoa e mo o mia mo tonga fitinga o ngā sengasa I whale mai I Samoa nei. O ia masini whaapitoa, mo so suengo wha mai ese o a fia I le soifua na o tātou tangata, e o fia I wha ata wha apitoa o le CT scan, ma le MRI po le Magnetic Resonance Imaging Scan, ma e mawhai o nei loa tonoi po o a ngā singa se tū ngā, o a fia I sita se pei o le ngā singa se le whatu, ka nesa maisi. I le pepa o wha mtalanga na sauno ai le a fionga le palemia le sasunga le la au le mali e toa le utea po la ta iwa Fose Schmidt, o le soifua malolo ina o se tasi leo wha mua tūpito, a le tātou malo ma o le ala foilea o le feilo inga, a ia ma le asosio fo mai wha mawina I Samoa, ina ia wha marisi awe pia I le wha atinonga o ngā ruenga, I le ato atoa ma le wha maoni ngatai, a wanga singa se au tova atu, mo se fisosoani. I le tuliloa ina o le amata uputa ua I le soifua malolo ina, ua wha atu ina I le komiti wha apitoa, ale ka peneta e wha ngā solo le nei fo I ngā ruenga, e ilo tutoa I wala tala whenga I uma o le nei talusanga. Tala fōna mo le nei vai o le aso,
Manua tele fuafuanga o whianga I male tunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau wha la wiloa e fia whaia e se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, male lalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Male tasi o fitu tesi male fa. Vala au nei loa I le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. 2AB le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Puinga wa fianga le pesi ai le wha mai o le dengue fever. Ia matua wha atama ia no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Wha amamala pisi mau tauta I ta whawhale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pa uta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua wha amamala vai anga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever I le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi whaamatalaga, whaapso tai mtanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Maloto ina, o whea e usu po ie. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā lua alporo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia I mo se masini fo I le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mo I masini. Ui papa, ke haru sa o ala I vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu la I le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le I vai tele se I mata ia masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele whapeasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 o whapeasa le longa I le 5-3-1. Pe asia se fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Manuia le Kirisimasi mai la wala leo le 2AP ma le ala anta o le TV ba. Merry Christmas. Mai a whaafonga le tātou atunuu I tātou talafou mai vai whanua. E pei fwoi on whaafonga mai helu tātou atunuu le ana sauni am tāpena ina tu whaatisia whafonga ina tu. E mata waina I sa kona vaianga o talafou. Ia ala wala leo le siu whafonga o Samoa le 2AP. Ia a wafoi le nei vaianga o le taiao. Ia le talitonunga o tele ina usu le to tele tiu te mga luenga. Ya me se foi ya o la to e matlianga luenga le for fitu e pole valu foi ya fai mali mai io e tato e sa o pele tato te tau no male wati la lo wati tato te tau no mai e se mete fa nati mai ai mai tope mai ai nei me ane wa ali ya e pe topo mai se fa la lave po se fa le tonu ya ona
le manuia foi leo le tātou ke wisimasi o le nei foi tau sanga la tuia. Ai fa maloma fa talo fa tu I paanga le tātou wala leo fa talo fa tu ia mau maloma le tātou ai ngai nai fale asi. Malole soi fo manuia ia I le nei foi tai au fa talo fa tu ia su ai nai momoa. Malole soi fo manuia su a ai le nei foi vaenga o le tai au ia e mai le tai au la tuia. E talo tonu manuia le nei foi vaenga o le tai au. Mana ia o tātou telefone na ta ua le tātou vaenga o telefone ni vaenga o le tai au. Tūlanga foi ia o le I tu foi le tau tuwisi. Tanga te ta whao mai mo mai fafo. Mantu o le si lea vaenga o lo o te lele alanga o le tunu o lo o maua mai ai. O le tu tau tuwisi. Mantua e leinia tātou vaenga foi tātou te whamoimoe le tātou te mau ainga. Tātou waia o le agriculture ma le mea tau fishery. Fisheries e tātou te whamoimoe. Pei o le isi lea I tu tino lea e mawalunga foi lon na alanga oa le whamoimoe foi le te mau ainga o le tātou atunu I tu tau turisi. Fale tali malo o beach falles. Fa malo mfatalo fatoe e tātou beach falles. O le temin nei, ma vai tau nei, e tumu wai ia fale tali malo ma vai ngwhapena. Ia me se lava I tūlanga o tā whaonga. Ia o malo longa fui I tua I beach falles. Ia o vaenga ia lea fui o sile ia le tātou malo. Ia ma le ma taitai o le tātou atunu. Tom fai si tia pea ia vaenga nei o le to tele o tangata mai atunu e mamao e tau nuu mai lu tātou atunu ia me se ai o le lava iaso anga I mele nei vai iaso ia o le tele o vaameli le sa taula I le tātou wafu whawa malole I matautu wata tilo e futa itai pe sole le aina o le ai whamanuia le tua I le tātou atunu o lea lava e whaso soa me lava le tua le manuia mosi o tātou atunu e ui lava I na tātou tau apa leia ia upu masani foi e tātou whaalongo nei to ina mo le matua whambe mai se o tātou ia a maua le fia ma le matitiva whaafisanga ai o le mesili le na ia tātou whafte pea tātou whafte e ona o le whaatou whala ingo le iei o le tātou atunu whamalo atuai I taitai o le tātou malo me se ai ia le afionga I le palemia le malu I minista ma le tātou kapeneta ia e le whaingo fie foi ia le ia tiute ma whaiva o taitai o le tātou atunu e fua iai ia e whai o le manuia o le atunu o le soifua maloloina o le atunu o le puipuinga o le atunu o tula fono e malu ai le atunu o tula fono e nofo file e mua ai le atunu so se vaenga ia e le whaingo fie ia to finga whaanteitai ia e iei tātou teitai le nei fo I vai tau lato ia se sina whawhiwhianga vai fui o le tātou whaatsoa ma le tātou talitalo noa me se fo ia o le tātou polkalame o le talo whasama o le whawhiwhianga me le kolisi monunga malo fau whawhiwhianga o le Kirisimasi
lango se kasi no ang lango away ni ai fa fitai bale file mu lo fa malo fa na mai oh Jesus te paola oh Jesus no le anda no mi maleona oh Jesus te paola
sana fia e kirisi masi ua tato avia ua whanau mai o Yesu e ala upu mori o le filemu o ia foi o le tongi o la motangata e whaababau manu ia le kirisi masi Samoa mane lalo lagi o fatula uola atoa mame ala famole aligi e tui ai no une fatu e a ova ai ile fale o manu le aloe ale atua mori ua saifua mai le fale mori alalanga mapepese ia le tama o ia le sidi ese ua ia foa ina e riso ina ia mawai le ola ua mantanai o noa no tama o le polonga manu ia le kirisi basi Samoa mane lalo lagi o fatulo uola atoa mame ala famole aligi Itui ai lo une fatu e a ova ai ile fale o ma le aloe o le atua mori ua saifua mai le fale mori o ai e ala se tasi e tani a Yesu le le kirisi masi Boa ilona hola e fai mame alo fai ana fiona pa ia ang auna tuia te io oi neunga manu ia le kirisi masi Samoa male lalo lagi o fatulo uola atoa mame ala famole aligi Itui ai lo une fatu e a ova ai ile fale o man le aloe o le atua mori ua saifua mai le fale mori manu ia le kirisi
o le whawhiwhianga nama le au whai pese le eva. Ia manuia le kirisimasi. Ia o langona ia le wa tātou iai le nei fo i taimi. Me se ai, o le nei aso, o le aso tātou te tali ai. Ia le whanau mai o le mesia. Ia o le pepe le o le kirisimasi le whao le tango tangata. Ia le wa tātou au le mai le nei aso lua se fulu ma le whao le nei tausanga luafe lua se fulu lima. Ia o le viinga lava ma le whawhitai, ia e maualunga pea, ia ono le anga le leo le tua. Ia au leo wato se fulu ma le valu minute o natale o le itula e valu, pea na uta awal te mimusula. Ia o le aso le nei o aso whainga whataunga. Ia o le aso foi le nei, e tumu wai la tau e malanga i le motuteli sa la whai. O i la tau foi le motuteli sa la whai, ia e a ngai me foi le tātou motu i nei upolu, o tūlanga fui e o whiasia sia inga, o whaia so fia, ia, mai atu fui nisi o ata tu mai lungo le Facebook, e nisi o le mamalo le atu no. Matua i whaatu mu lia lava le tātou wafu, ia i nai muli whanua, o le fautuanga masani lava ia maua pele ono sai. Ia ma tātou wha marenga ruenga le au whainga ruenga, le au whainga ruenga le pulenga wafu ma taulanga, a me se fui. Le pulenga ia o le company va Samoa ia fa malo to e foi ia au nanga le nei ia e le faingo fio vai tau lava le nei tumu ia tato maua pele onu sai pe ia na mali ia matal noanga ia malto vai a maui ia ile sita ia tato maua pele onu sai ia to ina le saltu spa ia o to ina nga sua fa ia yopu maua le onu sai pe le onu sai yopu ia ai wa le nei foi tai au ia ma fa tasi foi male sunga ia fotia mo na forsa ya o se tasi foi o le tatu vaenga le fasala lau ile nei vaenga le tai au tal no foi fa soa ya ile nei foi vaenga le tai au wale por klame ya male tatu fa mo ile nei foi vaenga le tai au good morning malo le usu fotia nei vaenga le tai au ya good morning malo se foi o lau sunga twin le foi tai au fo ya man le tai au le lei Ioi. Ia, tai ao le whaingo ina o le aso hoi le se lupu hoi le palangi o le Christmas Eve. Christmas Eve ia whaata moa la pe po whatel tari po le aso whatel tari. Ia, le aso whatel tari. Ia wa koe au ngei, le whai tau i tūla, ia la ua Kierfia. Kierfia? La Calvar. La Calvar. Ia, whai tau tu le walu anga i le se furulua le po anane. Ia ka kou au lia lo le, whata alofa, ku whaka alofa mai ka fesong ia sa onga lo ia ele ngata na nei foi le te falongo ina i pesol alla la ai manuau ai ka se foi e fatino ia na foi pespenga masani ai me Christmas ia wa pe o e muli ai tato fatal tali po fatal tali male aso fatal tali awo levanta to vai tau re kiwi a matanga lava le fai unga le masina o November. Oi, ia. Sau le matanga o December le vai aso mua. E o mel nei taimi. O levanta to kiwi, tato pese ia kiwi. Chinko pau, ia le saka koa. A te roho ila. E la unga kua le kilisi, masi uma toa tai au pe e le se mentupu. Ioi, e moi. E pia ia ula ia ile fa fonga la tato tunu e pe paunga me ke le fifia i lo ulangona na e uming fa ka e ngara kasi ya nga pasia uma lo ngara pasia uma kusa umanga kwanga fa ka di vele si sulu masinga e te ro ina na uma tu fo ia ta ya wa ka ma fo ko fa longo i pese masan ioi ne ko fa longo fo i pese kilisi masira tu ia sa o le sa e taua le tumu i la tau fo i le ina le waf le fai malanga mol motu sala fai ia wa le na fai lo fo i le tatou pulenga va ia e feo ai fasoro a ko va i le so se longa ua mai ale leila tunu fo i malanga le motu sala fai e po i la tau malanga mai ia fato a mai a fo i le o malanga va le te man tu fo i na ia ile le fu tau sanga nei a sofia fia foi sa fai e umal malanga muli te le val wa ia al ki si masi tau sanga e umal malanga muli le iva la tar se fu ia ele fai ngofi ia e pe o le fautuanga lava le vatu le malo le tunu tatu fa mamarenga luenga le vaenga al vaenga o le company va ia me se foi o le ofenga luenga
ia a fai aku a wokumu ia ongo sa ia wokumu o le wo fa fonga tato tunu ia wa o pe ia le fofonga te malanga ia o le fofonga na ile so ia le foi la fofu atu ile va foi le afia na nei ia o le si va nga tau fa mana tu me ke so le oso kumu fa pe usa fa kwa su e kwa me alo fa le si ngo le va usa le ai se me alo fon kapenga ala su e kunu ngo le va sa o le skanga ka voi le la le va ilanga la ga umu po la nga me alo fa le ngai la lo le se me ungi o le anga le na e vantua e tato ia Sofia ai la vai ngana pi le le ta ngor mea pi le au le mali ma le au fia mali ma le au le o ke ia le ki nganga fa ko le sanga umbu ala fo ia wo si i fo ia le umbu ngaka le ia ai tato walolofa ia so le ka ko ngalu e fa kasi ele le ia tato ngalu e fa tasi ale la fa fonga tato tunu ia le bota o le sunga ia fotia lo vinga ia vai nga fa pena o vai nga o malanga fa popo ai tato te talo pea ia fa pena ona e tau nu pea fa pelo e fofo te malanga isa vai ia ma le si vai nga o le vai tau nei ia ma le aso le nei e tumu e foi le tau langa ia ma nga i me foi manai fana maule lima si o walo i ke wo muanga e ango fa pe kongi lo fa ka ai ngalo il tamaititi ia to su e lo ia tatu tele mana na o ina me awai ia le si ke mi foi le ko kiki a uma fale o lo walo el kama kiki fe me manga me kalo le e bale si bia ole lava lo sa ta o le o sa yo lava lo sa ta to ma tu o le si ke mi foi le to ino la o i mi nga kusi me sta mai tu le ai mi kalo le pemen la fa ya ko mai si ma puxa la coisa com uma cor vai para o meu povo ya não faço fu lá pelo ai mano jo foi olha só o que se mas olha só foi muito tamite vele le anga tamite lu ala to waso olha só pai olha só que visima olha pon po sa manto wo avela u fana witi fana lo to fine ya malmato o malanga mai New Zealand. Fata faula ili fale foi le nai a mau le Rainbow Spark tumu yo nei alo mfana tumu ye alo mfana kusala ole Rainbow Spark lo kai liva ale la wo akuisi to kwate liva ya wo akuisi ya kere lo penga fa popo ni si tula ya al tula ngo vele lo tel noto ya o aso mo nei fana o aso mo tamiti ya wa ya le si vai ngo foi ya wa le me tup tu lo fa fong mai le tunu ya wa ye si fai fia fai pati ya to mo ma fai foi ai nga lo ngi kamai ki sa le ni sa le wa fela tala o le pi fo le me o me ne o tamiti tirisi masi ua tele me talo ia pe foka ka ai tois ki mo kala ki mo ki mas ia moni e ka ru ki si masi pe la songa mo saka me ka alo ma ko ikere ya ka me kai yo pe o la so ni a me fata we nei ia yo no o le aso le famana tu o le aso le fana o mai o le tamaititi vo ya le ere pese vo le sa tamaititi eso sa ki ko aga sa la sa le yo pese le fa fo me le kumure ko pese io ya o va engal na tal no to foi mafuti te mi tumu nei ya le ya le fai ma va ai le nei fana ma ko ki Rainbow Spark ang po ai mai lo man ma ko ngi ia ai pa ka ko ai le mola po ngai ko mai usan me ale fa bere la mai fare ai pe fa sanga lo ikai voi de va ai ko mai ki ore olla se mo sama voi si la tai mi ke ko fa ka fa o ma ko so piko ko ma ngai el piko ko ngai lo ko le mola ia fela na ia na fai a me mo na ia lo mo fa na pa wan nge yer kai mi ia ole uma lo lai desi kai mi ia uma lo na ki desi masi
E ka ngo kule ka penga i rea onga mo le ilo ma se kupe. Iyo, ia malo nei tamichi, nei whanau, ia tau tele na isi whanau le ua foi, ua anga i ua maua le avanoa whiwhile, ua maua nei avanoa e anga i inu i tua ma latu ai fo isa la whai. Au kina foi ngai isi ka meki o lau malanga atu i tunu i whafo, Iyo e. Ia whai ia Sofia Fia, ma ta whao ai. Ia ai, ana nei le, wale sa anga i atu market. Kau le kongu market. Ia se taimi o luma ona whapenale mai mo tātou tinu. Ia o lena saunoa le fionga ia utu. Whatu sa tau sangane tēnei ki si masi lang saunoanga ia penei o makua le ofi makeki. Ia te o mo tēnei ngau makeki ia to telo i latou whape mai o. Whate a le tai au ia whatau. Ia nisi sa nga ia tulawai i taitai. Ma tau lia la tau tal. Ia malatou mea mata. Ia ona i wha mo fo ia malanga i tua ma masala whai. Ia te loa le si na vaenga pe ona mon mawina nei tai au mai ke kom le se a whatau. Ia ole na. E te tono le ama mori mauma mai mo fa fonga le tātou atunu a waole. Vaenga le sa malanga tuai ia le sunga ia fotia o le tātou report le maketi. Ia ile nei fo i vaenga o le tai au. Ia peila ona tāua. Ia lo no winga e la ngau. Ia au whapeo lo ia fuanga fo i te anga i me mo whainga whātaunga. Ia pole teimi le nei te sawe whaatea. Ia e pule hawe. Pule le teimi te anga i mai ai. Ia e whaatino e lau whātaunga. Ia o le tulanga le nā. Vatua ia whautuanga. Ia ile nei foi teimi le tumu o le tātou taulanga mai whapena. Ia me se foi le mo tele sa la whai. Ia manuia foi le malanga atu le tātou atunu. Ile tātou mo tele sa la whai. Ia mai la tau foi malanga mai. Ia whapena ona pui ala le tua. Ia i lunga o le vasa. Ia wae moni e pipi i lavatia. Ia e mamau ala. Ia e tātou tele mo whai ona tātou whesiringia pe tātou te iloaina. Ia lesi lua pe tolu 5 minute ia i luma. O le luma nai. Ia i le navaenga. Ia e tātou te talo pea ma tātou whaatonga pe i tātou tapausila. Ia tātou maua se kerisi masi manuia. Ia me se foi. Mau foi le mawhatanga manai ainga manai whanau. Ia e tātou ma whai le mu pea le nei aso. E sa ol kana ka ko with the flow alu malia au ale rush. Au foi ale tope a foi le nei aso. Wai e kope ale aso ai mai fotula i me se fala velave. Ia tātou tele manana o i vaenga whapena. Au lewa tō 5 minute on tāleo le i tūlai valu mantua tāle valu whafonga le tātou atunu i lona i le toe whasalawina o le tātou tāna fōmei mai whanua so ai lema le tātou ripoti le maketi whawhiwhianga me le whaipesea le kolisi maununga le fifi mai al whawhiwhianga le nei whafonga le tātou atunu i le toe whasalawina o a tātou talafou.
Tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tamua, na laulau tutu le mamalu le tunu i le taulanga ia pia i le fiafia le amatanga le vai aso nei. Ma whaatari atu i le o mai o le sa le pūlenga o tine mu ma whaalawelawe e tutupu whaafua sei. Sa ti e mai ei le na la e mai te unga le ua mamaya tamaiti i aso fiafia po Santa, ma tufa mai lule sua malie mo whana witi. Na whaafea mai le solo ta avale i le wha ilia mado le malo, ina ia maulunga lava le wha moe o le tau au mai o languna wa aso fiafia i le atunu u, a o wha iwi waitiu te mawhaiva o le au ngā rurue i le nei tausanga. Na awai fo i le kamupani telefoni a le Vodafone Samoa, e whaari le rātou lango sua, a toa ai ma le tausala o Samoa 22520, ia ilinga noa whea ngai mali i soti mapu, whaapea le toa tele o le au whainga ruenga a le pūlenga o tinei mu. Na whaatino i le pō pese-pesenga o le Kerisimasi, ma na tatara le avanua i sotitasi e moli mawina. O tātou whatasi e nei i le manuia o le lii, ona o te wha moe, o tau walunga i ei tiu te mawhaiva o le pūlenga, a le tinei mu, ma wharawelawe tupu wa fosei. O le nei wha moe ala i pes-pesenga o le Kerisimasi, o tāpena ina le fionga i komisina, pūlenga ma le au whenga luenga i mamoli atuai wha manuianga o Kerisimasi, e le ngata i a inga a o ma paanga a le pūlenga ngā lulue, ai meisi a tangata nu uma o Samoa. O se taimi e se fo'i mo le au whainga ruenga le tinei mu i le tele o taimi e PCI, e le tali atu i mana unga tau le saunga le mu i taimi o whaalawelawe tau mu, ma so o se whaalawelawe lava e mo o miai e le atunu u, la lato fiso soani. O le aso muni mule le maasina le nei o le a mata whaanga yo iai le whaletani malo o le Sheraton o lo i mule whanua, i lalo le pūlenga fau leo o whailoa le awhionga le menesitara le mtanga luenga o tupe, ia muli pola ana rosa a le muli o. O nei suinga o le a le iai se awhianga i le au whainga ruenga ma wano whainga ruenga, ai o le asi itia le malu pui pui o a seta. Na sa noa muli pola e le ai lava se suinga e whaia ma le naunau te inga, ina ia lia e mai ai ni taunu unga wha ale tonu. Ia, ua whaamau ni el tātou malo Samoa, ia mai se wai komiti whaatonu. Ia, le whaamutai o le malienga mai le Marriott International. Ia, o le Sheraton Samoa Beach Resort i Mulwhanua. Mai a mata le aso tosu tasi o te se malua olua 5. O le tūlanga lava ia o le pūlenga fau. Ia, po le ingua fau o le a trade ai foi i el tātou whaltani malo lea. Le Samoa Beach Resort. Mai a mata le aso mua Januari lua olua ono. Ia, o le apu lea ai le tātou whaltani malo lea i lalo lo na ingua fau. Ia, ma whaawa wai le whatau e se ato e whaltani malo. Ua loa tau sanga of soasoni le whaletani malo le nei i le tamau a ingo le atunu u. E ala i le atina e tau tūlisi, ma ua lau sila fia uma e Samoa lana tau tua. O le awe le whaata ua le malo i le atina e tau tūlisi ma tangata tawhau mai mua mai whafo, o na ua tau wina i tau sanga te itasi, le te leo le sao le atina e le nei i le anga i iluma o le tātou atunu u. Wa iluma le kapeneta le tarasanga le mtanga ruenga le soifua malolo ina, mo le whaatawina mai o masini whaapitoa e mo mia mo tonga fitinga o ngā sengasa i whale mai i Samoa nei. O ia masini whaapitoa, mo suenga o whaamai ese o a whiai le soifua nei o tātou tangata, e o whiai whaata whaapitoa o le CT scan, ma le MRI po le Magnetic Resonance Imaging Scan, ma e mawhai o nei loa tonoi po o a ngā sengasa e tū ngā, o a whiai sita se pei o le ngā sengasa le whatu, ka nesa maisi. I le pepa o whaamtalanga na saunua ai le awhionga le palemia le susunga le lao le male toa le utea pola ta iwa Fose Schmidt o le soifua malolo ina o se tasi leo whaamua mua tūpito a le tātou malo ma o le ala foilea o le feilo inga a ia ma le asosio foma i whaamawina i Samoa ina ia whaamarusi awe pia i le whaatinonga o ngā ruenga i le ato atoa ma le whaamaonia ngatai a wanga singa se au tova atu mo se fisosoani. I le turiloina o le amata uputa ua i le soifua maloloina, ua whaatuina i le komiti whaapitoa, a le kapeneta e whaanga solo le nei fo i ngā ruenga, e ilo tutoa i wala tala whengai uma o le nei talusanga. Tala whauna mo le nei vai le aso,
Manua tele fuafuanga o whianga I bale tunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau fa la wiloa e fia faya I se tau fa amali loto. Mo le fa mama avenga. Mo oe malau businessi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana ala leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa I le telefoni. Valu fa lua ono tasi fitu. Ma fa fesili mo le vaenga o fa la wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Puipuinga wa fianga le pesi ai le fa mai le dengue fever. Ya matua fa tama ia no fonga uma tau tu ufua mana no foi namu. Fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale. Ona le nei vai tau o timonga. Ua va ia ile tele o vai toa. Pa uta avale maisi me fai tino to ai le sua vai. Ia matua fa mama vai nga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le dengue fever ile atunu. Tato ngalu lue fa atasi. Mo se sa moa maroloina. Mo nisi fa matalanga. Fa so ta intanga wenga le soifu maroloina. Telefoni ono varu tasi o. Ina, o fea e usu po ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Ka longol vai ngā luol polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia I mo se masini fo I le vidia I la au. Te lo se whalo lolo mau I masini. Ui papa, ke haru sa o ala I vai tele. I le whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti talo sanga ia. No ti e lo le I vai tele se I mata I e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 wha peasa le longa I le 5 Pe asia se fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Manuia le Kirisimasi mai la wanga leo le tuaipi ma le hala anta o le TV ba. Merry Christmas.
Samoa e le ua tunu pele. O le a ea soulangono, a o sou manatu. Pile soifua mai o le pepe o Iesu Keriso. Ua awina mai o ia e le atua le tamaa. Le atua le alo ma le angangasa. Ina ia tongi ola ia te oima. Ona o ata toa sawa. Amo ia lava oima au. Na iso i fua mai. Mata ola mai ili fale mai ma totua. Ua e so i fua mai ili fale mai o tupua tamasese mea ole. Ua e so i fua mai ili fale mai i fanga alu. Ai talo fai. Ia Yesu lo tato faola. Na soifua mai o ia. Ile fale o manu.
tangi, watata mai longo le kirisimasi. Kirisimasi manuia Samoa. Hooray! Longo tangi, wala mai le kirisimasi. Kapena mea uma manelo topia kia ua pana umai le masi. Teme le watu le tautua ma le mananga la wala leo le siu fonga o Samoa leo walua sifon maltasi minute te aile itu lai valu ya ili tantununga ya wa matalia fo iti uta mga luenga lu tatu wa tunuu ya ila tau i ngā luenga i supermarketi o fale o loa bisinisi ya misi ai o le tumu le mamalu si o tatu wa tunuu wa ben tantanoa tu fo ima le sunga ya fotia ya ole vai tau nei e mese la vole ni aso fainga fa taunga ya male taulanga o poloka le awala tumu le mamalu le tunu he fainga fa taunga mtapenanga mole kirisimasi ya tautua na lava ya na yalo mafa na u pe afa pe ya nga i mai foi le taulanga
Ia nisi lava tātou whawhiwhianga, me se aia musika sui whewhiloi o le kirisimasi, i le nei fwoi vaenga o le tae au, ia ma le tātou polkalame o le talo whalava Samoa. Taito luaina malu si o tātou watunu, ia i le nei fwoi taimi mawhatasi, ia ma le tofai a mausisi le utumose, ia wa fwoi le whasoa masani, ia ma talitala noa fwoi. Ia wa lewa tātou iai, ia toi ona i tūla, tātou tālia loa lea, o le whanau mai o le mesia o le pepe o le kirisimasi, pe ona pese mai leo fwoi pese le eva. Moe pea o le pepe o le kirisimasi. Ai ala whai mai o e whaataritali le pepe o le kirisimasi. Awe te moe. Good morning, Maui. Yeah, good morning, Dwayne. Whaatalo whaatu fwoi. I le whaafonga mai, ma le mai moa, le mamalu o le tātou atunuu, i le nei tae au, le aso luas full wha. Ta alofa malo le soifua manuia e sa o ia Dwayne o le ua faitau i tūla wa uma le faitau masina le faitau waso ia le ua faitau i tūla ta alos fululua nane ia fa mai lo tato faalawiloa na le masainga kaka fa mai ia longo tangi wa tangi mai longo hooray ia malafo walo atu ia le tele o e kalesia ma nisi fo yo faalapo tonga ia mo le lato kirisimasi le po anane o nane ia o sauninga lotu o le tele o kalesia fail sauninga lotu anane ia ma faatali ele taimi e ta ele se fulu malelua ia alafo ia faatali ia tatou ia I mo le taus fululua ia ona whaafonga mai leo le atunuu I le malelenga le au mamalo tātou malo. Mo lana whamanianga. E whamania to ele kirisimasi ia Samoa. I le poa nā nei. Ola ne ingalo fo ia te oi. Ona e mai moa mai I le TV iwa ma e whaafonga mai le 2AP. Tātou nuas fululua ia e whaafonga mai loa I le malelenga le au mamalo tātou malo. Ia wae o whamanianga lava nei ia mesi ai o polkalame whanga susolo masani ai. Le tātou wala leo e mesi o le tātou wala ata. Ia o le whamanuianga me le amamalo le malo mo le tātou atunu. Ia lena maua atu mau inisi o atatu ina mai le malo le atunu. I le tātou wafu le muli whanua, whaisina tumu. Le malanga atu, ia o la tau fwoi malanga mai. Le ala tau mata atu e fui. Ia o lobo tele lau stand by. Wale moni ava noa. Fai o le tumo le alu. E tau feo lolo sau. Le alu la. Tawa ai atu wai fo ile le tau sa ili o ni ava noa o le tātou atunu I le vaa. Mo le anga I atu I sala fai. Kusala le ala a utango nei fua atu le tūlanga le atuei. Pe fo linga mai. O sa vai ile tumo I nei So sa vai ile tu moi ia nei upol a o lo alaina wow e mo ia la o le fo ia e pe fa pisir chai au nei pia e pe wa tau le ai nisi so intanga cha ole mo le mau foi na futia le na wa se taimi fa fonga le tato tunu mai moi le tato I potel market fa pe mai ia fam talanga o le afolengoa e ngau I o le taunanga nei le tae au e le pei o le tausanga le te a boa pe mo le mauna au tu fasili me le tato market e me ia ngau lono winga e avalo wanga I me le tato ofisa ngau foi le awala ia fai singa ngau le awala pauan me la tumu ia me o fale o loa ai nya o tangata fo ie o le atunu la o mai fa taunga o tae au manuele I vevela telele la ia fa ta sei la manisi o la o mai tuli mai fale tupe e tala le tupe ia au tato la le se tupe e sa wa ta va sa e si dire sau le office o le affaire solo ale se coupe e che io se ia così a così ia le tulanga na le ia pe ia la e pe tau sa o la utala pe ia o le mato motu sala faile tu mutu moi nei ia le la o lo laina ta ape o toi foi ia o tau le ia tu ai manisi nei I polu ia ai malo mo nei ta ia manatu o nai manuia foi ia le fa fonga mal mai mo mai tatu atunu lunga penga ofisa ta inga lo
a fifio ma papa au ia tunu e mamau ia wa ese fo ila tava ai fale tupe nei time Ioi. pio tausa pio isi tausa ngai utuana ele ma a makama ia le vai aso kilisi masinga kum ale wata vai atu nei pio wo fa ale tumu te ia lo no winga ola wa if I for you no money tato ale no money for you fa fola to ele to go fie ia tonu fo ia ia ni si ole ia fo fanga fo fai kilisi masi ile isavoi ia to fai to sang fo mai le nei wisi foi pe kibisi masi savai oi inei ia to sang fo sala fai ese lava ia tu langa pe ona ia ole fai le mu awale vesi awale rush take it easy may take your time fai mali e o foi lunga awale tele ia fai mali lo sa awale so ona vesi foi le ma so ona sa malu le atoa i to tu puane ase fa ala velave o tato tau no fia ile aso kerisimasi na so ifua mai ai ia lo tato wali i faola ia o tūlanga na o se vainga le na o lo o iai i nei a taimi ia o le fo ila mo moli mau mai ia lunga o le wafu la tau ia i le tūlanga o le tumu o le atunu o wa aia ku lunga o le Facebook ku wange i lunga ia pepa o ka avale iskanga kanga ai wale o na o na malanga isa vai ia la fai mai a o ye se si ofia malanga isa vai lo na sa ia le ia la ticket le e a foi le ngoi va ku kupe a mali ticket de faunga manu o la mau le ava noa ia wa e pe yo isina o me wa ticket na o le almu to sa le almu to sa ia pe ta ne vole tu sa fo ia time mo fuanga ia vaenga na ia telton se sina fa fianga fa fonga lo le mai mo ta to wa tunu il ta to report le marketi ina ua losu mal valu minute ia o te aili tu lai valu fa fianga mele foi pese ale ifilele male pese teu ia le ala
Mo Yesu le fa'aona fa'amama Ono uloto mai fa'aososonga Ole upu ualio sinoma Satatole mautinoa Betinoa
Ia o musika ma whaafiafianga su I whewhiloi o le kirisimasi e le nei vaenga o le taiawa o le ua tā le kirisimasi la tau o whaitau tū la una tātou au lia lea o le whanau mai mo le soifua mai o le whaaola ia po o le pepe o le kirisimasi e pe o na whaataritali i aile lalolangi. O le ua tula melitaimi wa savalivali atu I le tau le iwa le nei taiau ia manatu na ua o to tele na ua I whalewhainga luenga foi ia manisi o lailunga o le awala ia ma le to tele o le atunu o lo mafuta mai lunga o le awala tele wanga I mai ia mo whaataunga ma tele lava foi o fuafuanga wha moe moenga o nei aso ale foi te vai atu ia o lai whaanga solo mai mo me o nofo ia po o sao whai ia po o whaafotu tupua nisi o ainga o lo tātou watunu manatu o tasi na vaenga tuei no lea sa tele na whaatino I le lava yaso ma le vai yaso atu I tua ma le nei fo I vai yaso I to tonu ainga wapi o taimi nei ia e mawhai e na whaatino fuafuanga ia ainga o tātou atunu a wa taimi malo loa inga luenga matiu te I le ngata I Samoa e whapea fo ia atunu e mamau ia o le tele na o vaenga pe o nei ai ia pe on tau e maui e moni o le tele ia o whamoe ngati tele a le tātua tunu ai mese nisi o ainga e pe tele ina tuu I whai unga le tausanga I maua o maila manoa tangata uma e pe ilau na iei sao whai ia e iei fo i o whaulu whanenga nisi e kālesia whaulu whale fo I nisi o maota ia o nisi fo I o lawa nisi o ainga e to tonu o no mafio anga ia e whapea fo ia o le whai poiponga wapi o I le tele na tu mai ia whamoe moenga tele ni ale ana I o tātou watunu wae e moni in whamao ni sau noanga mau e maua o mai tangata uma ma o isi o mai I vaenga ni ia mau mai I lava e whaita whaonga ia ma mafuta I fo I maainga ia ma whamanatu I fo I ma whamamanu e fo I kewisi masi o le nei tausanga ia wai ele tangata fo le na sau lo na suafa tau le ale saua ia lo malanga lo ia suafa matai o mala failona suafa matai failona suafa matai ia wai o ta masani e fo e o lo ite me fai e no fo ia o mai lo le ipu ia ita mai ia
ia o ngā le mātou nonofo mai ma le mātou tūlai mai. Ia tautua le tātou ainga ma le tātou nuu. Ia mai se fo'i o le ekalesia. Ia manuia. Ia inu le ava. Ai ngā o ngā uma kua o le ngofo kakao ile le ngofo mamau. Le alua kunga ngai le ele koe. Le alua kunga ngai le koe whenua ia. O mele koe mau mai se kalai. Ile li ile o ia famai le ai. Le koe fiso o ka ia. Mai sole. Ia. O nganga o sa ngi ngofo ia o upu ia tato tala no ai foi o upu ia fai tai me fa pa ia ino ia ino io ai na uma toale fulinga mai nganga o le kuele i ko yong mai asa sawa kula saunga me mo yo fa me lavi ai fa me kala lak fali le o ko so ka ia ma ko mal ngaka nga uma fa ma kaya longo fo mai yo e o mea ki mi ngei o ma kofiu e su ele o boi ai se ngumela mo le wa ka kipi o ma kai e vidi ya ko fa mai o le numero sa e vidi ina e le o toi fa ngai a renga sa o fa ka nga por pepe e renga sa o wifi bil fa mai ar ke mira a wifi mai ya e ke le a manguia fo yo ko ma ka ko so ka ipe vai la ke fongi le e pala agua ko a me fa ka ko ainga vala agua fi we vidi de ke fongi a sa o le message nga ia o mea tutupu o mea tutupu le o langa ia wai le fa pe a tatu tala no ala fo i tutupu e o ma to ainga tupu ai e tupu ai fo me fa pena ia anga umanga ku wa ko le o le suafa ia alulo al fa langilanginga lai fa fo suafa nge ia fio mai ala fionga le ia nga sa wa ia me o le o koko ia nga o koko au ane vidia kuia le mau koko au le nge ele ho ai vidia kwa i malkeko ia au le wa tau no mai tato report le marketing ia ole a se itali watula ia fuatia ia ole a mai moma fa fo mai tato watunu ia ile report le tato marketing Taia Manuia, Patala Fatu ile Fafonga Malemai Moa, Tapua ile Tatu Tenu, Nei Taia ole a Solulu, ole a Solua se fulu Malefal, nei o te Sema, ia ole a se fo ile le fa upuina ile ngala Peretania ole Christmas Eve, ua ole ua Tatu Faitau I tula, ia ole Tatu ua ulia le ole Kirisimasi, le ua Fatu lang mai mo le aso a Taia ole Stofi le a Solua se fulu Malima, Ile nei lava tai au le foi ua tātou toi whatismai le tātou maketi I nei fungalei alo tāpu whaatasi mai ai lau whai whaatoanga, lau whai atinae ia maisol mamaru lau tele le atunu whai ngā whaataunga ia peila foi ora māsani ai asu te tasi ia maisa foi o whaataunga mo le tōnai o le aso a tai au o le Kirisimasi ia whaatala whaatu I le nei tai au fau le foi ua ma fatasi toi nei ma le faulunga le tātou makete nei e fionga ia auto fasili o lolo te taurama ia wa foi ia le tamfai ina ia failo foi nisi o vaenga ia meise o fua whaatoanga o le ua taunu mai le tātou maketi whatala whatu lau fionga utu nei tai au ma lolo soifua maua malangi ma ia whatalofa ma lolo soifua le nei tai au ia le pa ia telo le tātou atunu o lo whapiona maua mai le tātou Pasalaunga mal pokalame le nei tai au ia o tātou whaitau I tūla ai I on tātou au lia lo le whamanatuina o le whanau mai o le pepe o le whaolatanga I le nei tai au ia malo le soifua maua malo lava malo o le mai tau atu e mo I lava o le I ngai mai to tele pe o na masani ai I tātou aso I masani na sisi mai le tātou polokalame ia tātou ripoti o le maketi ala sa sila ai lau fionga utu ia I le fatusa la latu sanga utu nai I le tātou Christmas Eve
ia ma lenei tausaga ia pe o lea lava e tusa lava lenei tausaga ma lenei tausaga ia po le foʻi e gasolo mai lava pe toititi ia tumu le tatou maketi o tasao lea. Ia pe ona fesiligia lau afioga ia o le e paiai asi eseesega o le kirisimasi lenei ia ma le tausaga ua tuanaʻi ia pe ona tagaʻi atu ia e le o tumu tele tatonu o le tatou maketi nei ia o te masalo e iai isi ua agaʻi itua e fai kirisimasi ma aiga ia ua iai foʻi le suiga i tatonu o le tatou maketi ona ua faisigaogao ona ua e le o tele foʻi se faatau lenei taeao. Ala se tulaga iai e te tala le tatou maketi le aso a taeao. Ia o taeao ia e malōlō malōlō fatoa atu e tatala tatou maketi le taeao le aso toʻanaʻi le 5 le vaveao e amata i ona tatala ae umalua nei e se fulu pona nei tapuni ia ona tapunia ai le fatoa atu e tatala i le 5 le vaveao le aso toʻanaʻi. Ia o lena ua faafoga mai le tatou atunuu mo le tatou atunuu o lenā e fuafua mo le aso a taeao ma le aso faraili o lenā ua saunoa manino le afioga iā utu ia o nei le aso mulemule o le tatou maketi ia taeao i le talaina le tatou maketi faapena foʻi la le tatou aso foʻi lea o le Boxing Day aso 26 ia le talai foʻi le tatou maketi fetoa atoe te tala le tatou maketi le aso 27 i le aso tonaʻi lona uiga taua lou vava mai ia lenei aso ia ua faatauga mo le tatou kirisimasi i le aso a taeao o le afagasolo le tatou mepueata ia i tatou fua o faaileaga o le ua taunu mai le tatou maketi. Pei ona saunoa atu le afioga i le faaululuga o le tatou maketi e moni lava i le o totele mai ia i lau faifatoaga lenei taeao a masalo o lea loo agai mai i le taimi lenei o se vaiga lenā i lenei taimi ua tuuina atu ai faasalalauga a le tatou alaata ma le tuuipi o tatou atoʻulu ia o loo lelei lava le tatou fuataʻulu e pei ona o tousesile mai ai le tatou ulu mafala o le tatou tulaga o tatou uli ia po tatou tautalo lelei ma tetelea tatou tauuli ia o le talo paepae lava ma le talo muʻumuʻu ona uiga o le famasina ia faapena foʻi ona tousesile mai loi foʻi e tatou talo o tatou fusi luau tulaga masani lau fai faatoaga o i latou sa usu mai lava le taeao te iloa o tele lea na taunu mai le taeao se mea o le 5 le ua tele na alu le mea mata na outou sisila mai ia ua toe pauna o faapituga talo ia o loo totoe ia tasi lua tolu ono fitu ia talo le tautalo ia e fua lava foʻi le tele o talo i le tetele o talo ia pe foʻi tou sisila mai ai e iai tautalo taʻifā i tautalo taʻitolu fua lava le lapoʻa o talo ia le faapituga o talo o tautalo ia o se tamā foʻi na ona outou sisila mai ona lava e pai le galuega tau faamā ia ana uli ia se fesili atu iai po fesau ai lana tauli malo se fua lou fioga malo se fua le fioga e le sau le tauli ia o maua mateo mai matuara tofaga mo tofaga o la le taimina usu mai lenei taeao ona mai agale lalakaeao fakoa ke le 5 i le vaveaga o iai ni au tauli ua taulia taluna taunu mai ia ua ova ma le sefulu kaukalo kaluga kaumu mai o le a se faamoemoe o le a se taimi e tauona o te uma lau tauli i loa ia e fua i le faatau o le aso ma le nei patai manuia faatauga lenei aso ia na tautalo na taitolu ia taitolu talo i le tautalo e tasi tatou faʻi faisigakele o le tatou aufaʻi faateu saisi aso ia masai lana taunu mai le tatou polokalame ia taitasi tailua ia o tou sisila mai tele le faipalagi faipaka tatou tamutoga tau i lelei foʻi mo le toʻanaʻi taeao le aso le kirisimasi e ona failoa atu e tapunia tatou maketi le aso a taeao tatou e tala le aso tonaʻi tatou fusiluau e puleao e le faiga pe faaluau niu luau pipi luau moa ia manaia ia aulelei o tatou tauuli fai o le tele o le uli ia ae faapena foʻi ona tasi alava ai le uli lea o le makuamapu a lau fai faatoaga mai nuu itua o le toʻatele na o i latou o loo autovaa mai ia i tatou maketi i fuga lei o i latou e aga mai ia i tatou nuu itua
na fo'i o lo'o fola lava ia tātou tautalo. Ia Stinasia Misionalo. Ia, good morning. O whele angai mai e tautalo tina. Au leile ni malai valele. Nu au lelei malai valele. Ora te mi tau no mai ai le whātau. Tau nu mea nei wa veao. Wa inta tautalo taulia. Le wao nge kalo ko elau. To elau le ngao nge lang kalo. Oh, lau toi lau. Toi paula ia tātalo i toi a. Paua ia. Le, manuia le. Ia. Ia, whapena fo. Ia. Toi sila mai. Le whakau koe wa ai aku le se ka mungi kingi. Ia, malo tina. O ele wa ai toi wa. O sauta mungi kingi. O fele sauta mungi kingi. Pusi sa fata. Pusi sa fata. O taulia ni si au tamu. Ia u kaulia ka mu e ongo. Le taulia lu au tamu. Kor se fulu. Kor se fulu ia tamu mai. E metasi ia. Ia. Ola se fufuanga ia a uma tamu lea e anga i whainga whataunga. Ia, kau whai inga i fufuanga mo le a inga. Ia le manuia Christmas. Ia, papenga fo ia lo fionga. Ia. Ia le tātou tautalo. Ia. Tamai titi le leile le whanga tau tuanga le aonga. So le. Ia. Se mai tātou tau ato ulu. Ia. O lea e mixi le momolenga ma le tātou ulu mawhala. E wale tātou puou. Na hoi tū tā vale lau. Mai tātou popo, tātou tau popo, ato popo. Mai au nau ale lei. Ia. Tala whengai lei ma tulanga o whapusa. Ia ma tona i la so atai au. Ia. Lewa tele tātou whai. Tele kako whai. Lewa whoka a koe vai ako tātou talo pālangi. Ma wale tātou atu talo pālangi. Ia. O tele i lātou o lea e angai mai e whātau kamale a wā ia tātou chips. Ia. Talofa. Māloro sui fua. Nange mai le fionga. O leu te vai atu o ele ona i tātou atu talo pālangi. Ia. O whele sa o le tātou talo pālangi. Papase ea. Papa se ea. Ia. O fefo se se. Ia. O le na tolu sfuru lima tau. Ia, tolu sfuru lima tālai le atu. O le fito atau no mai pe o iei nisi ta atu. O le fuka kau o mai. Le lei whaatai manuia tele le Kirsimasi. Tai. Tele le tātou whaipata. Tele le whaipata le te silasila mai ai tai au nei. Ia oi. Ia. A le ulu le kainga misi le kako porkalame le ulu le utala. Ao i ai lona spoti le lona no fuanga le ai maua mai ai le utala. Ia. Ia oi. Lona winga e faisina le telo le ano pe afu ia i le misi. Ia ma pena fo ia tātou talo. O ako mau kengi. Ia pula oia afsili ako fai fatoanga te mana ma oela tu mau kengi. Fai ona e whātau atoa, ia, lei sea whaina. Fai hoen whātau te tas. Ia, tano mai kako kāmu, o ko sisila ako kako kāmu. Ia, hapena fo ia tātou au whai, tele whai pālangi. Ia, i tātou tautalo, whātalo i le tautalo e tasi. Ia o isi talo i te vai tuai, ia lua talo la poa, tasi talo feololo, tasi talo le titi. Ia, whapena lava ia le whaingo tātou tau talo la whai whātoanga. Se la kama mai o ngi me whai whakoanga, whakulanga la ko kaukalo. Kene la whai son. Ia, tūlanga le nai se wainga ni tātou ma ke til ni tai au tau sisila mai fo i lo ngā lulue i lau whai whātoanga kau wha mama ma futi talo ia o le tau nuu mai fo i le au whātau ia wa fo i whātau ina o fua whātoanga ia o tau sisila mai le au le lei ia o le au wha mama talo fo i sione ka maiki le lei ka maiki le wha o ngā te tau teimi o le tuanga wa onga so soani fo i lau whai whātoanga na i o lātou mātua ia na
Tau sila mai, ia. Malo se fua tama. Malo, malo se. Fele sa wele tatou talo. Malo le sau I sa anga si umu. Sa anga si umu. Ola se te misa tau no mai ai le tatou fatau. Le kalo lenga mai angas. Na mai na na mai anga fi si pa lua le ko para si bagi le si. Sa matalan fatau na. Nga makai faka. Ala se tulanga ia ni tai o tele ni au fatau o tanu mai. O kele kalo faka ura. Malo fatai, manu tele ne yaso. Ia. Pe ole pito yutal market. E vo disi vai nga vo le lava funga mai tele no mai su e ia fai fatoanga mai nu mai fianga. Le la o to mai tau mai langa tele tatu proklame. Ole pito la yutal market. O ina te mawai la fai fatoanga mai si umu. Ole onga tonu te mawala fai fatoanga mai nai fale alili. Nga mafa solo to la vai nisi nu mai fianga. Ia wai fa penale le to tele la fai fatau. E mai su ele fai fatoanga mai fea mo fea. Ia. Tele tatou tau popo. Fai sa moa. Ia. Tauanga. Ele le talo. Ia. Ai le ngata na to telefo ila to le ai mai tu ina mai ala to. Wala waina fai sua. Tele mano no ai pua whaatoanga ia ele nei foi ia salulu ia ftau ile nei foi mta penanga o le aso atai au ia na sa mai mo mai tatu tunu fa solo atu tatu me poeta ia tulanga foi ai ia tau mafainga si au fai whaatoanga o le foi na maua ile tatu sa valinga nei tai au ini sina ngai mai lavana na fia la tu uta o le uta e fa au le nei tai au ia o le tūlanga na e vo ini si sa fsilingia e va pena tau nu mai lo tai ao ia mantau na ia ai la tūlanga na ia le pe e tau le tele le me mantau tai o va vena usu mai le tatu tunu fa te ia fa tau ngol me mata mo le tona ia tai ao ia na ngai le fufuanga wa ta pena nga po le ngai tua ia fa tona I tua ia o tūlanga na ia malo se fua malo fo ta pa i lo fionga utu ia na on toi fa manatu la vol tūlanga ia tatu te mifo ia te tala o le nei vai aso ia mai se ia o aso fifia ia malo longolo ia tatu tunu fa mo ia papatai malo lava le sau loa lo fionga i tala fo yo vaenga o lo tonu tato market nei ia o le tato market lava ia o lo tala lava mo tato pataunga ia ole no fo ai le nei taimi o le mana ia le ngao ia o le fo ele ofisi tele le market ia fa te ai le tato pataunga o le market nei tai au ale taimi tatala ma le taimi tapuni ona nei le sefulu ia mai ai le pisinisi o nei aso ia ona fato ata tatala ai le ila sto na ile lima le vavea o la sto na ia wa foi tato tapenanga mo le sapati ai manatua a fa te maliu mai ma fio mai le market nei ia pa mo lava lo saunga le mu le nei vai tau ia tato mau ai se ke visi masi file mu ia mai so tato fata tali ai ile whanau mai o le pepe o le whaola tanga ile nei a fiafi ia mana tua ifo ia nā nei ia awa fo ine iso ona tango fia fo ile ava malosi ona ole anava tau lava male manu lauti al whaalapo tuputonga nei ina ia una ia pea lo saunga le mu te tono tato maketi atoa nei ia olo mato ngā lulu e ai mamalu ale malo pa pea ona tu lei ale saunga le mu te tono tato nufuanga nei manu ia tele le kirisi masi sa moa malau whaafonga mai nei tai au Malo fa tai ona na wa tau fa fo mai sa no ma tau fi le fionga ya utu mana fo le vanga le upa ile fionga ya utu wa moto silvia le fionga ya utu lo tono ta to pule fo ile on fa la live tu fa fo sei ma fa mana tu ta u le ka fa ta fi le malo si ya sfe fi tau to na lu sa le mu tau mafa ma le pule ia ai fa mo ia fo ile ki si masi ia ila wo fionga utu ya mai se fo i o la fa to anga mo la ta tu no Ria foi malo longa nei kirisi masi tatou toi wheloa I se taimi o iluma e mo temenei wha seifua.
Ia ole na ua whaafonga mai tātou atunuu, i le tātou li poti le nā le maketi le nei tai au, pe o nā fonga ina atu e le sunga ia fuatia, ia whaatasi ai, ia male tamaitai o lo o ngafa male va ai o tātou maketi, le awhionga ia utu, ia mālo lava whaaftai mo tātou li poti, sila fol tātou atunuu, ia ele tūlanga o le o lo ia tātou fua o whaeleanga leo whai whaatoanga o lo whaatawina le maketi funga lei a wase whaataunga o le nei aso ia mole kiwisi masia tai au ia mo mole atu ai fo i whaamanuianga li i tuei a le tātou por kalame ia mole tamaitai po le sunga ia utu ia o le maketi funga lei ia e maua se kiwisi masi manuia ia masi tausanga fo fia i le alofa maleanga le leo le atua e le ngata i lau sunga whaapea foi ia le au whai ngā luenga al tātou maketi funga lei. Ia ma wha manuia tu ai fol kiwisi masi a fuatia le anga o lau malanga atu e tuli le va ai sala whai. Lai whata laua malanga atu i sala whai le uso i a fuatia ia me se foi ia o le la tu foi a inga na ua whai a sofifia o te le sala whai a maui se e watu lava whamanianga nei mai le mamalu si o tātou atunuu le comment mai lunga o le tātou Facebook page ia manuia o le whamnianga mai a Fortino Grady ia whabe mai ia manuia le kirisi masi mal tausanga fausa moa i le nei vaenga o le tausanga a mesol nei tausanga lua whelua se fulu lima o le sunga ia tawa Ioane whabe mai Merry Christmas Samoa to you all, especially to all TV9. Hope you all have a holiday season is full of peace, joy, and happiness. Have a great holiday to our beautiful Samoa Atoa. God bless to you all. From San Francisco, California, lawa to e luas full minuto na tale o le tula e se fulu lua i le awauli o le aso luas umaltolu. Luas umaltolu ia o te sema ia i nai i San Francisco, California. O le sunga ia li ua a leni ia o lo whamanuia mai foi de Kirisimasi mo Samoa. Merry Christmas Samoa. Nisi o whamanuianga nei o tātou tangata o loa lalama au mawai ia tunu e mamau. Maui. Ioe ia whamanuia atu foi de Kirisimasi ia o tau uma ia o lo mafuta mai i lunga o tātou whaasalaunga i lunga o penga o whesota inga malunga o le ala leo a le tu e pile si ufonga o Samoa. Ia whapena fo ina o tau maua se Kirisimasi manuia ma le fia ai mai se ia manuia au tau tāpenanga i le nei aso mo le anga atu i sauni ngā lotu i le poa na nei. Ia ai ole a whapeona au ina atu nisi neo tātou musika ma whaafianga su i whewhiloi ia e awala u whaafonga anga Samoa manuia le nei aso whai maalia lo sa sila totoa e me se fo i o nai whanau ia pe anga i mai ma au mai le taulanga ia pia ia lo tātou atunu o manuia te le lava singa o le awhianga ia i manuia fo i le whaawawina o le tautua Dwayne mo la tau fo i ua malanga atu i sala whai e whai Kirisimasi ai po whea lava po o atunu e mamau ia wha manuia atu tātou po kalame ia manuia le whenga iai ma le whamina tuina o le Kirisimasi ma le tausanga fou i nā vaenga o le atunuu o le au tau whai Kirisimasi ai ma whai aso mālolo ai. Ia ai whaasoi fo ia mo le nei taimi. Ia, ioe, ia le nāua tawalunga mai e le tō whai a mausisi ia le utu mosia le tātou porkalame ia i le nei fo i vaenga o le tai au. Ia o lo mai ia lo whaanga mai a Marie leo talo sio from Nianga o Kirisimasi. Merry Christmas Samoa. God bless you all from Brisbane, Australia. Ia ole na. Ia pe ona whamanuia tu fo Kirisimasi mai le to whai a mausisi. Le utu mose ia o tulanga lava whapena ia ili tātou porkalame o le saunga le mūlava ave ia ili wha mua mole nei fo Kirisimasi. Tātou iei pea i le nei vaitau e me se ai ea whawawina o tiu te masani al tātou wala leo nei iei whawhiwhianga musika sui whewhiloi ea mol tim nei manu te leina whaiwau matiu te o si o tātou watunu i le nei fo i aso lulu le o ngā tutono le nei vai aso.